Tamo gdje je pjevo on, bolje da je prošao kamion. Džeko, majstore, čitavu kafanu dižeš na noge. Dakle, imamo novi laptop za unboxing. U pitanju je Asus makina koja ima 16 inča monitor. Oznaku ima TP3604V. 1 terabajt SSD hard disk, brate moj. Ima i9 procesor 13900H oznaka procesora, čisto da znate. Onda ima 8 GB RAM-a. 8 GB RAM-a, ne vidim ovdje grafičku kartu, ja ovo ne vidim. Ono momento. Znači, ovaj telefon je u pitanju, ovaj VivoBook. Gledajte, stisnite pauzu, pročitajte šta je ovo ovako, što ovo ovako blješti. Stisnite pauzu, pročitajte, vidite, to je taj. Njega hoću da vam pokažem. Znači, ako imate pitanja vezane za Windows, vezane za instalaciju, možete da ih postavite, ali to vam neću pokazivati. Hoću samo da vam pokažem kako ovaj laptop izgleda i šta ima u kutiji njegovoj. Ako se sjećate prošli VivoBook koji sam otpakovao, isto ovako imao ovaj karton. Isto ovo. Vadimo prvo laptop. Ovo, kliza ova folija. Stavljamo tu da vidimo što ima u kutiji. U kutiji garancija. In search of incredible. I My Asus Premium Care. Ovdje nema ništa. Ovdje ima kablo za struju. Onda ima adapter za struju. I to je to. Ovdje nema više ništa. Ne. Tu nema više ništa. To je u suštini to što se tiče kutije i kutije. Ovo mi se sviđa, a nije to to. Mislio sam da je kao kod Maca, da može da se skida ono, ne znam da znate, kod Maca, kod Macintosha, kod Apple-a ide ovako magnet i samo ovako. I magnet stegne. I magnet puni. Da vidiš ovo. Cek. I on sam, ništa ne moraš da guraš, da stavljaš, da tamo vamo. Sve on to sam radi. Ali ok. Idemo da vidimo. Da vam pokažemo laptop. Ok. Wow. Neverovatan. Pa dobro, pazite. Procesor 45 W. Pogledajte kako su ga opisali ovdje na ovoj grafici. Naravno, stisnite pauzu, pogledajte duže da vidite šta sve ima. Ok, ovdje sa strane jedan USB. Ovdje sa strane. Pozadi hladnjaci, ventilator za protok vazduha. Odozdo ništa spektakularno. Isto rese vazduha. I naravno sa ove strane imamo struja, HDMI, USB, USB-C, slušalice. Slušalice može isto da mu se utaknu.
I da, ovdje, još naprijed ovdje piše, vidite ovdje. Asus VivoBook. Ok. Ovaj u odnosu na onaj prošli deluje masivno. Deluje skupo. Deluje skupo. A kad smo već kod cene, vidite kako ovaj gleda, vidite kako ovo izgleda. Kad smo već kod cene, ovaj laptop košta. Da. Januar 2024. godine je kupljen. Čisto da znate, ako slučajno gledate ovo za 5 godina, 10 godina, koliko je ovaj koštao laptop. Uglavnom, crvenu Escape, crveno dugme naranđasto, dugme za Escape. Ok. Ali i9 procesor. Znači, oba moja kompjutera imaju i9-ke. Ovaj isto ima 13.900 oznaku, a ovaj ima 10.000 i... Ovaj je malo stariji i9 procesor. Znači, ovaj je relativno dobar kompjuter, relativno jak kompjuter. I naravno, i on nema Sound by Harman Kardon. Znači, nećemo da se igramo, tu miše, evo, kad sam već tu da vidite što piše i tu. Stisnite pauzu, naravno, kao i uvijek, obično, pročitajte. Ajde da ga uključimo u struju. Struja je stigla. I sad ćemo da ga uključimo u struju. Vjerovatno kad se napuni, bit će zeleno. Ok. Idemo sada da ga upalimo. Mnogo dobro deluje ovaj laptop. Mnogo dobro. Asus VivoBook sa Harman Kardon zvučnicima, i9 procesor. i9 procesor oznaka 13.900. Da, oznaka njegova PP3604V. i9 13.900H procesor. Tastatura svetli, kao bar simpatičan uređaj. Obrati pažnju. Da li je ovo touch? Vidi, ovo nisam ni video. I sad se ovdje instalira. Što znači da. Možda ovo može da se makne. Da bude samo, ali ne verujem. Ne može. Da bude kao tablet, ali ne može. Mora da je ovako. Ali ovo je super, vidite ovo. Zanima me samo da li je touch. Evo ovako. Jest. On je touch. Tastatura je kverc. Preskačemo. Znači ja mogu komotno da radim ovako sa ovim kompjuterom. Ovako. I sada da mu kucam, na primjer, pojavi se ovdje tastatura, jel vidite? Kao za tablet. I sad, tastatura pozadi ne radi, ne reaguje. Super stvarčica. Dakle, ovako. I sada vidimo, kad okrenem ovako, onda bi možda trebalo da se aktivira ova tastatura. Jel? Sad ćemo da vidimo. Pada.
I sada radi ova tastatura. Povezujemo se na Wi-Fi. U suštini, evo i miš radi, nema potrebe više da vam pokazujem. Divna stvarčica, divna igračka, ako vam se sviđa, kupite, ako vam se ne sviđa, mnogo bolje deluje od onog prethodnog Asusa koji sam za 599 evra pokazao ovdje na kanalu. Hvala vam, doviđenja, ćao.